Voini February ni somni pakwa kumsang ni somni pali ningani ani a in zavain chibaile vekule Myanmar chanchin thar lor khom Mandalay region Sagain region le Makoi region atanga Ministry of Home Affairs and Immigration NUG le Township People's Administration team te in biak na nei ani Tholeni Khan Sagain region atanga NUG Central Committee on the Interim Public Administration le Township People's Administration te chu meeting nei ani Ministry of Defense NUG Nwaya number 1 military region in Atarlandanin February ni somni pakhatachang khan kali township a indonana satak a oma thudondanin Revolution Force te chuan Chekan village Kanchi village le Kanthariar village a junta army camp te chu an thunun ta ni Ministry of Defense NUG Chinchia danin Revolution Force te hian Karen state a kokait be pui thlak na a Kokarai town le Hipan Mayawadi Asia Road chu za asomruk anthunun theita ani Acting President Chuan NUG member Tinte Chu Three Brother of the Northern Alliance in Operation 1027 a Nena An Chanang Khan Theitop Chua Turinangen ani Tanin Tari region le Longlu Township a Chuan DDMSC Chuan Thole ni Jing Khan Khopalia sipai pol laka wantlang campaign an nei Sagain region a Mungzua Township a Chuan PDF member pakhat chu junta sipai te chuan an mana an that ani he thil thlenga hian ral thuam then khat chu lak sakni in an soi PDF member te hian mi za somli chuang an chan chuaka CDM nilo zirtir tu le zirlai te Kali University a Indona an tel Myanmar Network of Political Prisoners Chinchia danin Mungzo a number 1 police station a political prisoners anhile midangza somnga te chunga diklo taka shen le mishing dikna chanbo bo chia na anti Yangon Victory Force chuan thole ni zan khan Yangona Mayangu Township Kota bomhanga be pui thlak na an nei Tanin Tari region a Longlu Township a chuan twal chung PDF chuan civil car junta sipaiten an norlui police uniform le thildang phur chu an man Bagu region a Pukang Township a chuan junta sipai pol pakhat chu guerrilla in an beya thukan lak nei na Tarlandan chuan junta sipai pathum an thi ani Rakhai State a Puna Jun Township a chuan junta police station atanga police somni pathum chu February ni somni pani khan Arakan army a anin pe Minbia Township a chuan AA chuan number 9 military training school munchen khat chu an thunun ta ani Karen National Union Soidanin Kokarai ta chuan junta sipai te chuan michen khat chen ne in an hala heiba ka hian ron mangin be puyan thlaka indang tam tak anti chebok junta Central Bank chuan USD lo chu tharuk IRA chu dan anga da chunzom zelani lonan malakna omdon ti apuang junta propaganda roi to Major General Zomintun chuan MMK Sing ni bill print chungchanga thudik lo mai ni thuwa soi March thla a MMK sing ni noti chwa tur thuthanga omwangin mitam zokin karle USD anleya chuwang chuan aman po sang chhota hle ani Tanin Tari region a Chungsu Township a chuan junta regional government le Myanmar Renewable Energy Company Limited te chuan hydro le solar energy atanga Bawrhsap chhuahna tur feasibility study nei turin MOU anziaka junta foreign minister ambassadors director generals le department sang atanga mo phurtu te inmu khomna a Rakhai State ani somanin downhuin Arakan army chuan Tholeni Khan Minbia Township a junta Central Military Training School pakwana anla Arakan Tlangbul training school hi Minbia Township a junta ho omna ber ani a junta base le outpost tam takin ahwalani February ni som pasari khan AA chuan junta school hwaltu te an beitana an sipai engamoza chanin ral thuam le silayan manchewani AA chuan Minbia Khopona Light Infantry Battalion 380 le 379 le 341 te an lo la to bokani Minbia a an mun pui ber an chan hnuin regime chuan thole ni jingdar khatle minute somli pangavel khan minphu kho adam doina bom an thaka building a chia adam lo tele doctor in hliam te an tam hle ni AA soidanin dam doina chuan junta mi le sa dam lo anom nualani AA chuan junta hovin an tloma pianga
khwale damdoin te an beizia chu an musitlea ethnic army te chuan rakhai state a junta base labang rathedong bothi dang le mungdo le puna chun khwa te an beimek zelani AA in sito an beitak china junta administration ten khwa an chhuah san AA hian khopakwa le junta base za somsari lai mai November ni som pathuma tangkhan rakhai le paletwa township a an lo la to ani lungshing omna mun an beita Kachin Independence Army KIA le an tho pui de chuan Kachin state a phakan township a Myanmar junta te omna jade mining hub an beimek KIA soidanin anni hian thole ni zan khan sekmua hiseng tong khwa a junta sipai te an be ani khomi te chu an mani in chunga an tanga Zirmi te soidanin phakan township a anti-regime force te an che tak wangin junta airstrike thleng tur an mulok ani phakan ta pastor pakhat chuan mun himreng omlo wangin tu man tan chiat nan nei lo tho soya thotan ni khan tarma khan khwa a junta ho mun pui be ni a thole ni a junta an tlom ngal resistance fighter ho soidanin junta sipai som panga an silai nen man an ni a an kho police station hal sak an ni KIA lam soidanin light infantry battalion omnatlang chip kan beimeka junta hovin air strike nen min belet meka ni anti phakan ta cheng te chuan junta beinan to reng thu an soya an khwa hi khovel puma imperial jade tamna mun ani ve ni February ni somni pangale ni somni parukum sang ni somni palizan khan resistance group te chu yanguna unactively a mingalardon Okalapa marlamle dagon chimlama te puak ri sha ringani February ni somni panga zandariat le dar kwa inkara khan Okalapa marlam komiten Zawat Administration Officer Trangin Bompuak ri voi ni ansha thuan soye ama sajok chu dariat vela apuaka dar kwa vela anon le a toman an chui zui lem lawa February ni somni paruk jing khan kan khoa military council ho no ma community in Zawat mi in a soye bom thak tu te chu Okalapa marlam people defense force te anni a bom pathuman kama ma se pakhata puak talawani Okalapa marlam people defense force representative chuan wat kan han chuya military conscription law kan du lo ti lantir na na ti puak kan ni chianna athlente ro kan shekim ri lo ati February ni somni panga zandariat le chan bevel khan dagon chimlama chuan silai kapri le bompuak ri ti shatani a ami cheng pakhat soidanin amo phurtu ber an la ri lawani Chumizan chuan Mingalardon Township number 1 Defensive Service General Hospital a drone strike launch ani Defense General Hospital Beitunia in Chalan Oma Dark Shadow Urban Guerrilla Group te anni annu ma chui alanilawa andu tok nuwa an kirle tamai ni inan soye Dark Shadow UG te chuan mipui te chu junta ho omna vela kal lo turin an cha a junta ho omna piang anti chedon ni inalang chu mai nilawin junta anga an ngaya piang an that zel dona police station le piuso tre militia te an that don bok Prime Minister Netanyahu and President Biden a counter. Netanyahu chuan Biden a adodal. American tamzok chuan Israel and Thopa Biden a chuan Judah State. Incredibly conservative government chuan international support a lo phani ati. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Tholeni zan khan US President Joe Biden a achang leta Jewish state incredibly conservative government chuan international support a lo pha lo ni in a soye Netanyahu chuan video message a Indo puichan tira tang khan indona ahun ma ti top theina tura Rahman pressure a umsa Israel thop na nge tak nei theina turin Rahman pressure block turin diplomatic campaign ka kai shuai ati lotlin na sata kanneya wo in khan Harvard Harris Paul ti chua American mi puiza somriat panhi chuan Israel an thlop ti antar langa hehian US mi panga zinga pali chuan Israel an thlopa Hamas an thlop lo ti na ni ti in a soi chunzom Israel le Hamas in dona kalzel Gaza Stripa Gaza le Khan Yunis khopuya te in beina in kana la omeka Israel Air Force te chuan Gaza Strip chimlama an le chenung hle bok
Israel lam hian norna thar an la siam shi lawa Palestine lamin Israel military manruate anti chiat antar langring thungani Israel le Lebanon ram ri lama din hmuna che chhozela Hezbollah ti chuan Israelin Lebanon ram chung lei ril lam abe chan le na turin Israel marlama be na thanem tak an siam West Bank lama Palestine firfiak te man le tantir na alakal chunzom zelbok Jordan lalpa chuan chomdol na zona Gaza mi puite puina turte Rafa Bawrhsap chunglama tanga tilu dan turte ama hovina buai puya nimin pia po khan chomdol na bungrua thanem takte chu Mediterranean tuipui monga anlo tlapil to nge ani Israel Juda kulmuk te chuan IDF inona telve turin sarkarin ruah manna anmania telve chu du lovin lung oilo na lantirna anneya hemikai noya hian Israel police te chuan Jerusalem Israel Supreme Court pona lung oilo na nation khattenen innor buain water cannon te mangin mipui an notdar Nilai ni khan IDF te chuan Lebanon chimlama beina thar an neile a Palestine Islamic Jihad te chuan Gaza marlama mortar te mangin Israel sipai te an be thuan tar lang Al-Qassam brigades te chuan Nimina Israel ramri khwa Kiryat Simona rocket manga beina chu an tiani thutar langin hehi Israel in Gaza mi pui tam takte thina thlenwanga chanle nani thuan tar lang bok Israel in Lebanon abe chunzom zel Nimin pia khan Israel sipai te chuan tunchum anin beina an la khoilo Lebanon ram chungril lam an han bom takhek maya Lebanese official in soidan chuan tunchuma hian Israel chuan Lebanese mar chaklam an khopui balbek borvel abeya alo bera Hezbollah panhi chuan thini ati Lebanon Defense Minister thar chuan Israelin Lebanon abe na hi ati top chuan Israel hi kan be to lawanga ti a Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan he thu hi changin Hamas nen hian inrem polo ni taila Hezbollah chu kan be zelang ati Thotan chonu khan Hezbollah ho hian Israel sipai ho division command omna Golan Heights chu voisomruk an rocketin anon kapa Israel sipai ti hian rocket engamoza chun lo kap thla a chumi nu dar kan nia a chan let nan Israel thlo theina te chuan balbek khobul badai khwa a motor convoy chu tum thum an han beya Hojar Valley ya Hezbollah commander Hassan Salami po hein be na hian a thiani Nikum October ni riata changa Lebanon in Hamas ho thlawang hawa Israel ron be chang khan Hezbollah zanhi somvel an thito ani Ukraine sipai singthum sang khat thito Russia sarkarin Ukrainian anindo nu hian Ukraine sipai noi thum an thito ati chu changin Ukraine President Zelensky chuan kan sipai te hi singthum sang khat an thito ati tunma zong khan Ukraine sarkar hian an sipai thi za thi an soi du ngai lawa tun hi an soi voi khatna ni liam zat an zo nai ro chu Zelensky hian a chang du lawa Russian sipai atilo mai mayang atitlatani Ukraine chuan Russian spy plane kap thla zirtomni kalta khan Ukraine chuan Russia thlo theina thale manto mai F-50 military spy plane airborne early warning and control chu akap thla a he thlo theini Rostov on Don le Krasnodar in Kara athlo laia ka thla kani anindo na mun front line da changa Russia ram chung kilometer zanhi lai hla a athok lai me kani a hemi ma thamasa January ni sompali khan hetiang thlo theina hi Ukraine chuan lo kap thlato thoboka hetiang thlo theina pakhat man hi US dollar makta doi za thum som thum man ani Russia chuan hetiang thlo theina thachi hi claim te chau ane ani Aizol Bawrhsap in vokvul tu tele asazwar tu te tan zom tur thupek a chhuah Aizol district Bawrhsap Nazuk Kumar chuan vokshilenga wanga vokvul tu tele voksazwar te anfim khurna turin thupek a chhuah shilo omtak African swine fever ASF chuan Mizoram alakyan san theilawa Aizol district mipuite he shilaka alo hima anlo film cruzel nan vokchung changa ingkhwa khirna thupe ki chhuah ani Aizol district huam chunga mipuite zom turin anwai mi ang hian thupek chhuah ani pakhatna Aizol district chunga ramdang foreign na changa voksale voksa changa siam ei tur chi sang lak lu khaptlatani panhina state dangle district danga changin voksale voksa changa siam ei tur reng lak lu khaptlatani pathumna vokdam lo reng talle shal khaptlatani a vokdam lo chu da shan wat turani vokthi reng thuk taka phumbo turani
palina vokdam lo le thia nomin AHNVT department official tinhena shatir vat turani pangana Aizawl district chung khwa emo veng le veng emo vokin lak po ton tu re rengin vokrisel thange ni ti shiat puina AHNVT department hena lak turani parukna director AHNVT department atanga phalna nei te tan ASF rilen lokna state atangin voksa tanga thil siam frozen pork lak lu phalani amai ro chu standard operating procedure zom ngei turani APEDAMO ESSALin apumpui farm anni bok turani he thupek khian thule omma chu puan ani atanga thlani chung ahua manga thupek zom lo te chu IPC section za somriat pariat dan manga shemthei anni Icon of the Seas soineu neu kara mishing phur longlian ber zin chuak ta khovel khwa zin phur chi longlian ber chu mithei na ti chhuana sat dona wanga soisel na kara Miami Florida atangin avoi khatna na zin chuak ta metar zathum somruk panga fit sangkat za somkwa pasari zeta sei Icon of the Sea hi chong somni zetni in passenger sangsari zaruk thleng aphur theya Royal Caribbean Group ta ani longlian hiana zin chwa voi khana hian thliarka sang tlo in ni sari athang dona khwarel humhim do to environmentalist tam tak chuan liquefied natural gas mangati kal longlian hian boruak la om tak methane ati chhuana sadon wangin an soisela kong dik lo lama ra bi pen na ni ti in International Council on Clean Transportation ICCT Marine Program Director Brian Comer chuan asoini in Reuters News Agency chuan atarlang tuipuya zinnana LNG manhi marine gas oil ain greenhouse gas pek chhuah za somni zetin anasazok ni in kanshia ati karmasa tirlam khan ICCT hian unreported chuakin LNG hmang longte hian tona kalphung regulation an nei ai tamfe methane an pechuak ni in antarlang LNG hi tuipuya zinnana an manchin marine fuel pa ngai fuel oil ain akang na zoka mase apota hla omzok thung greenhouse gas chaktak methane hi borak atmosphere a hian kumsomni chuang liamta chungin carbon dioxide ain lumna alet somriatin akol reizoka ti chhuatlem chu khovel lumzel tur ti muana chikhat ani Royal Caribbean thupuang tu chuan chanchin bua soisial na neune om chu changin Icon of the Seas hi International Maritime Organization in tonlai longdang te ta na kai hruai na himchin asiam ain za somni pali in borak ti chiat konga ahim jok ni ina soive thung an company hian kumsang ni somthum panga a chuan borak ti chithei engma pe chuak lo longman an tumbok ti asoi ningani khan Argentina ta na World Cup no moila tu Inter Miami ta na khelmek Lionel Messi chu longming phwana in khoma atel nge Icon of the Sea saknan hian dollar tlukle ding on ni zetman ni in tuichen na pasari tuitol na water slide paruk thingpui dorbar le launch somni chuang ombok mi bumhmang pimal Malsawmtluangpuii chinza et mati chinza ex-wife of SP ajongte tlangwal usanga man ani FB le WhatsApp group sang kaltlanga Poland Germany China Israel le adangtea namu saktheyanga insoi Malsawmtluangpuii chinza chu crime and economic offence wing PS CID crime chuan nimin ni somni pariat thlani kumsang ni somni pali khan manin Aizawl police station a da ani Malsawmtluangpuii chinza hi second sohwati kova sohwati tia minglem anwa sakhani a COVID-19 wanga lockdown laya COVID check gate police duty a haulai video po a viral chiam to kha tin ama hi tun naya anmantak SP jongte tlangwal usanga nupui hlui anibok alaka hian kumsang ni somni pathum kumtira rampona kaltura poisa alak sakte FIR thelu kaljela man ani Malsawmtluangpuii chinza hian hnuai tarlan police station a te case sang anei meka claim laya SBI mutual fund mingpua poisa ala khom ti chingpen thua case ala fellonia shiat ani bok pakhatna Aizawl police station case number za somli pani det ni ria thanga kumsang ni som pakwa pani na Aizawl police station case number 572 kumsang ni som pakwa det ni thlasom pakhat kumsang ni som pakwa pathumna Aizawl police station case number za somruk pathum /20
เดดนิสมประคัดทตุมคุมสังนิสมนิปลีนาไอซอล police station case number ซาสมสริปกัว oblique 2021เดดนิสมปกัวทตุมคุมสังนิสมนิประคัดบงกอน police station case number สมกัวปลีนาoblique 21เดดนิงาทันหิกุมสังนิสมนิประคัดปรุกนา crime and economic offense police station CID crime case number 2 oblique 2024นี่รุกทันหิกุมสังนิสมนิปลีมาสมตลวงปุยจีนจะเฮียนนรวกอโปสนา Legacy India Microfinance Limited Managing Director ni Inaziaka apoy sa kes adon china Risita Mizo Overseas Cleaning Company Lusai Hills Microfinance MS Foundation Registration Number EU65990 MZ 2014 NPL 008279 minga receipt pay in assign na muturom nuala Lusai Hills Microfinance ROC alandanin si daw thangale laldu sanga te minga register ani Malsawmtluangpuii Chinza in visa boy pui na ming choya poisa alak sak thin te hi engatan nge lo man thin ti chui mek ani bok rampon na mu sak theinia in soi poisa la thin te laka ifim khurang u khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale theite chuni e